ungithathele ngangibeke khapha ungithathele ngangibeke khapha ungithathele ngangibeke no buke yena wemakoti yebo ma hey uzamo lapha nami uyazi ukuthi uthenge usika inkunzi malanga eMercedes hawu uzama umuphi lo hlala ngale khoneni anginandaba na Mercedes yakhe mina loyo noma ngathenga Mercedes angimsabi kahle cha angishongo ungizwe kahle angishongo ukuthi uthe ufuna niyodwa ngithe uthenga iMercedes makoti ngomshaya neMercedes yakhe leyo ke mina awu hayi cha sekuwumona ke lo yabona lo khulumayo umrhobholo phela mina ngiyamthanda phela uZamu wakhulela phambi kwami yonke into ayenzayo iyangichaza okusalayo mina ngomshaya neMercedes yakhe futhi ngifuna ukumshaya ngihamba ngetekisi ngithi nje udriver wetekisi akangehlise eduze neMercedes ngehle ngimshaya ngibone ukuthi iMercedes iyomenzelani bese ngimshaya bese yakuyeka ke nakho kumsandla ngomshaya ngifuna umshaya afinye igazi hawu yena basebenza njani kanti wasufuna ukulwa nengane yabantu ayikwazi nanokuthi ubanjani igama lakho ngaleso sikhathi ukuthi uyangicika nje angazi iMercedes yokunuka umthanda kabi lo Zamo wakho cha phela vele iMercedes inuka kahle inuka ileather entsha inuka kahle vele iMercedes mintsha ngisukuba nomona yena wayenganuki ingani kahle ukuze indoda ishade yena phela kwafika wena nje wena ngikwazi wavumbukapi mina ngangithanda uZamo ukuthi umfana wamashade noZamo ngoba ngumbona ukuthi cha uyintombazana impela hayi intombazana impela eqonde ethethwe wena ngikwazi wathi ushukapi ngapha phama usukhona kuhle kweChina Mall angikwazi ukuthi wawucoshwephi wafunda ubukapi kodwa ke mbefu nakho khona noma hamba neMercedes yakho kodwa kusala indoda ithanda mina amadoda wahamba ngamali indoda ithanda umnandi ayinandaba naMercedes akashade nemali yakhe leyesebhenki uwe lo mnandi njani ukuba ngimnandi ngabe iringa yikho emnweni wami umnandi uyadliwa ngane wena awu wena ucabanga ukuthi kwenziwanani emakamereni phela yogana iMercedes yakhe angaza umshadi ngana mana kunkosikazi wakho ngoba kancane kancane uJamo kancane kancane uHamo cha phela yazi ayidlela iMercedes uyazi yangijabulisa lengane yangithokozisa phela kunangingi mina ngingayitshela umfana wami ukuthatha isithembu ngoba vele mina ngiyamthanda uZamo wena ngiyakuthomarate nje ngabe yakho leyo ndodo ozoyitshela ukuthi ayithathe nakho ndoda yami yathatha isithembu cha phela mina unina ngiyomtshela enzini mina ngithatha uZamo ukuthatha ngeMercedes angibeke angithathe angibeke uyonithatha ngani nangenyawo ngakufica uhamba ngani wakhona uhamba ngenyawo usuwaza amaMercedes manje ngakufica uswele ngisho imali yetekisi ugibela isitimela nebhasi ngangiswelephi wawufika uphumaphi yini angiswele wow phela wena wafika nje umfana wami eseFrance awungixoxela ngangisweleni kanyakwe uzumtshele lo Zamo wakho ukuthi ngithe leyo Mercedes yakhe alinge nangelodi ilanga idrive emgaqweni ohanjwa yimi ngoba ngumshaya futhi ngomshaya ngempela ngomshaya qatha kamazinyo ngiphinde ngimshaya ngithi akawaxoshi Ezedle lo nomona ngayo usukhuluma ikhala vele likhazimule mihle lo nomona ngayo umona wonke sekusela ukuthi linwebeke ikhala lakho futhi nje akunandaba neMercedes mina ngubona nomehluko phakathi kweMercedes neYaris imoto nje yonke ikubeka la uyakhona lalela kufundile phela lo muntu esikhuluma ngayo yokubophisa anginandaba nalokho nami ngiyawazi amaphoyisa baningi nje futhi abantu abanempilo engcono kabi futhi angifune kuba na Mercedes nje lokhu imosha imali ngopetrol okusalayo kodwa siyafika sonke kanye la siyakhona cha unomona makodwa kwami mangikuthulele nanti iduko ngibophelo na kahle cha unomona kuba nginomona abigama lami ngumonile hayi inhle na imoto yengane hey ngicaqale wathenga ubuso obuhleke naye ukuthi indoda ithande yena noma ayisaphi iMercedes yakhe kodwa kusala indoda kwawina mina kanti kwakho icompetition inwekhatha kwethu umncintiswano ngancintiswano la kunwakhona nje kumumncintiswano okusalayo indondo yendoda kumina indoda ilala la ahamba olala egarage neMercedes yakhe